ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Minecraft Games. I ajmo da počnemo. Bežimo od centra. Ljudi, da vam nešto kažem. Pa što ovako stavljam, bože me. Još i kompas. Pa oni su ga, ljudi, najvjerovatnije najbolji. Naša pobjeda. I da, ljudi, moramo nas pobjediti. Smo dugo pobjedili, baš ono. Dugo. Inače, ljudi, igrao sam ja protiv Bojana juče i pobjedio sam hakera. Nevjerovatno, ljudi. Ako želite ja protiv Kimoxa, napišite dole u komentarima. I to je to. Ništa mi od ovoga ne treba. Evo ga čestovi. Tako. Eto, ljudi. Evo kakvi smo bučini. Sad nosili. Vi, kako će rojan. Ajde da urakamo nekog klika. Inače, popravio se PPU. On je pravo izgleda. Neki foto. Doćemo ga foto. Čekaj, to beži ono od mene? Pa što, dečko, bežiš? Ajde. Ljudi, što mi niste rekli da ima začaran mač? Da je to metalni mač? Jest. Jao, kuku meni. Ostavio me na miru. Ljudi. Ste vidjeli kako je naskočio. Brate, ko da nikad nije udarao. Ne, on opet. Ajde sad gledaj. Znači. Hak! Da je ovo hak ili šta god da je. Ti vamo! Vidite li koliko sam vod. No, stigla mi ljudi poruka. Ali šta ćeš kad snima se, nego. Gdje? Vidite šta je veliko. Ovo je kameni mač. To. Imamo luk. Moje hrane. I moje. I to je dosta. Ama, kako je dosta hrane. Imao sam, ljudi, jedno srce. O, ne verujem. Jo, klik, beže od ih. Bežimo, ljudi. Samo, ljudi. Ljudi. Kako smo ubili onog lika. To je fantastično.
Gdje su pa... Gdje su pa... Na koga još više? Znači moramo uzeti malo hrane. I tako. Danas ja idem na vijeka koji će me odrati od batina. Ja stvarno nisam... A nema njega i vičku. Tako. Pa dobro ljudi. Izgleda ljudi ovdje će uvijek biti kratka partija, to što... Ajde, dođi. Uhu! Dođi šta ti. Ajde, već ko će za me. Dobro. Pa dođi tati. A hoću da nas bude trojica. Aj mi da siđemo jedno. Tako je. Ali šta je, ima ništa. Pobacit ćemo ovako sve. Ne pojmo ništa bacili. Mislim da neće naći snijeg. Ja pun. Evo ga. Evo nas ljudi. I sad da vidimo kuće. Samo mi da pogledamo. Pogledamo ljudi. Dobro smo bili onak. Samo malo ljudi. Oni se bore. Ajde, ubij ga više. Do mene. Ajde. To. Inače, napravit ću specijal za 100 subscribera. Nadam se da će stići to do nove godine ako uspijem. Će biti fantastično. Znate, aha. Jebi ga ljudi. Evo ljudi, to je to za epizodu. Ako sviđa klip, ostavite like, subscribe i po neki komentar. Do sljedećeg viđenja. Sanjena.